na-rescuehan mga personnel ang National Bureau of Investigation kun NBI ang 5 nga minor de edad tikang hapanaabuso sa syudad iton Ormoc City, Leyte. Naaresto naman ang usa nga individual han duwa nga magkasunod nga operasyon han mao nga syudad. May babaruan kumadto ang NBI ha syudad iton Ormoc nga nagdumarahin surveillance nga nagresulta han pangilalaan siya nga biktima nga 15 anyos nga na-report nga may adalawa 13 nga higayon hin pang-abuso nga gin-upload pa nga igin pasarang ha mga messengers. Nagtikang naman ang ikaduha nga kaso tikang han Google ngan Facebook na daw usa nga individual ang dabi han online sexual abuse ngan exploitation of children kaupod and possession, manufacture ngan distribution ang child sexual abuse ngan exploitation materials. Ginpahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga waray nakalatuga nga bago nga alokasyon para han flood control project sa 2026 national budget. Sumalahan presidente, nagpapabilin nga diri magagastos ang maabot 350 bilyones ka pesos nga pundo tikang han 2025. Gidugang pahin ni Pangulo nga nakatalaan otro igpadara ha Department of Budget and Management DBM nga Department of Public Works and Highways DPWH ha Kongreso ang revised budget proposal para han 2026. Siguro naman ni Marcos nga magpapadayon ang flood control projects pero mas istrikto na hapag kaya na. Naaresto naman han mga personnel han Gamay Municipal Police Station MPS ang usa nga 40 anyos nga lalaki nga illegal nga nagpipinabutohin pusil ha barangay Burabod, Gamay, Northern Samar. Na-recover ang suspect ang usa ka bug-os nga short firearm caliber 9mm Taurus usa nga magazine nga may sulod nga 4 ka bala, usa naman nga magazine nga punuhin 14 nga bala ngan usa nga basyo han bala. Nakapaslak na anton suspect ka Gamay Municipal Police Station ngan ini nakatalaan matubang hing kaangayan nga kaso. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.